Dve muzičke zvezde, isti red, ista energija. Marija Šerifović i Jovana Pajić uhvaćene su na Senidinom koncertu u trenutku koji je odmah postao viralan. Njihovo ponašanje u prvom redu pokrenulo je lavinu komentara na internetu. Senidah je održala veliki koncert u Sava centru, a publika je bila prepuna poznatih lica iz javnog života. Među njima su bile i Marija Šerifović i Jovana Pajić, koje su privukle posebnu pažnju jer su sedele zajedno i bile uhvaćene u momentima potpune opuštenosti i uživanja u muzici. Njih dve su stigle u VIP zonu i odmah privukle poglede ostalih gostiju. Dok je Senidah izvodila svoje najveće hitove, Marija i Jovana su bile u prvom redu i vidno raspoložene. Bez zadrške su pevale i pratile ritam koncerta. Snimci sa događaja brzo su završili na društvenim mrežama. Publika je posebno komentarisala njihovu energiju, mimiku i opuštenost, što je dodatno pojačalo interesovanje za njihov odnos i prijateljstvo van javnih nastupa. Ovaj koncert je okupio veliki broj poznatih ličnosti, ali upravo su Marija i Jovana postale glavna tema večeri. Njihovo prisustvo u prvom redu i reakcije na muziku bile su među najdeljenijim momentima sa događaja. Mnogi fanovi su komentarisali da je retko vidjeti Mariju Šerifović u tako opuštenom izdanju na koncertima drugih izvođača. Upravo zato su snimci sa Senidinog nastupa izazvali još veću pažnju javnosti. Jovana Pajić je bila posebno raspoložena, ustajala je, plesala i pevala uz Senidine hitove. Marija je, sa druge strane, mirnije uživala, ali je jasno pokazivala da joj se koncert dopada. Kontrast njihovog ponašanja dodatno je zainteresovao publiku. Dok je Jovana bila energična i aktivna, Marija je više posmatrala i uživala u muzici sa mesta, što je mnogima bilo simpatično. Društvene mreže su se odmah zapalile komentarima. Ljudi su delili snimke i pravili razne teorije o njihovom odnosu, iako je sve ukazivalo samo na opušteno prijateljsko veče. Koncert Senidah je i inače poznat po velikoj energiji i atmosferi, a prisustvo poznatih ličnosti dodatno je pojačalo interesovanje medija i fanova širom regiona. Upravo zbog svega toga, ovaj događaj je ubrzo postao jedan od najkomentarisnijih trenutaka u estradnim vestima. Iako se zapravo radilo samo o večeri muzike i zabave. Kako su snimci Marije Šerifović i Jovane Pajić sa Senidinog koncerta počeli da se šire, društvene mreže su eksplodirale. Ljudi su u kratkom roku napravili hiljade komentara, analizirajući svaki njihov pokret u VIP zoni, iako je sve izgledalo kao opušteno veče. Posebno je pažnju privukla njihova energija u prvom redu. Dok je publika oko njih bila mirna ili snimala telefonima, Marija i Jovana su se ponašale kao pravi fanovi. Pevale su, smejale se i uživale u svakom trenutku koncerta. Neki korisnici mreža su isticali da je retko vidjeti poznate ličnosti da se toliko opuste na javnim događajima. Upravo zato su njihovi snimci delovali prirodno i spontano, bez ikakvog poziranja za kamere. Ubrzo su krenule i različite interpretacije njihovog odnosa. Iako nije bilo nikakvih kontroverzi, publika je pokušavala da pronađe dublje značenje u njihovom zajedničkom pojavljivanju i ponašanju tokom večeri. Na kraju, ceo događaj je pokazao koliko brzo jedan običan koncert može postati viralna priča kada su u publici poznata imena. Senidin nastup ostao je upamćen ne samo po muzici, već i po energiji VIP gostiju.